Now we have Jolene. She is wearing the Genie bra. Am I correct? You are correct. Look at this. Let me show you. Comfort, support, style. You got it all. That's what you're supposed to look like. I have to tell you, this is the most comfortable bra. I don't even feel like I'm wearing one. Thank you so much. You know what? This is what makes the Genie bra so special. You have interwoven fabric that custom conforms to your shape, and it gives you all over stretch. And then underneath, you've got the band that doesn't ever roll, but it gives you that lift. And one more thing, check this out. No underarm spillage. The perfect bra for the perfect woman. Have you ever seen anything like this in the world ever before? No, never. Not even sports bras. This is really Really? a fabulous find. Revolutionary. Nu findes Genie Bra endelig. Vælg samme størrelse, som du bruger i tøj, og ifør dig dit livs skønneste, mest velsiddende BH. Uanset om du har en stor eller en lille figur, så har du altid en skøn BH, som tilpasser sig din kropsform og fremhæver dine bedste sider. Hemmeligheden ligger i det specialvævede stof, som smidigt former sig efter hver størrelse og aldrig mister formen. Desuden giver komfortbåndet ekstra støtte og holder sig på plads uden at rulle sammen. Og det smarte ved Genie Bra er de specialsyede lommer, som du ganske enkelt kommer ekstra indlæg ind i, når du vil have et fyldigere bryst. Genie Bra er ikke alene dejlig og bekvem at have på, den er desuden nem at rengøre. Den kan maskinvaskes og kan til med tørretumbles uden at miste formen. Lige nu, og kun hos Shopee, kan du bestille Genie Bra for kun 599 kroner eller 55 kroner om måneden. I dag har vi desuden et eksklusivt tilbud. Bestil et sæt Genie Bra og få et sæt Milana Bra med i købet. Eller vælg 2 sæt af samme slags. Det her er et unikt tilbud. Bestil gerne Genie Bra i dag. Bestil på www.shopee.com.